Na otopljenom maslacu ću prvo malo propržiti indijske orahe, a zatim ću dodati opranu i ocijeđenu rižu koju sam prethodno potopila 20 minuta u hladnoj vodi i onda ću sve to zajedno još malo da propržim. Nakon što sam rižu i indijske orahe malo propržila, svemu tome dodajem 400 ml vode. Na kraju dodajem šafran koji sam rastopila u toploj vodi. Zatim dolaze svi ostali začini i to ću ostaviti da se kuha dok voda ne ispari. Voda je isparila, riža je se skuhala i kao što vidite šafran joj je dao jednu lijepu žutu boju. Na kraju, prije samog služenja, dodajemo suhe grožđice.